namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta khayelo ku Ben Mayengani refill up Giyani Stadium na ku sina a very serious competition a Kara launch. So ka sakura namuntlha of course ra 22 June fika nghena ka account ya Gagash loko fika nghena lani fika nhlanganisa hi this poster here. Of course nhlanganise picture ma cards and motion huge and sungula notice yena but loko tla like a date le film kuma year it's 3 September. As you can see there's 3 September my one win and then vetera show over the road to Magayisa day and then you was to over Magayisa in collaboration with Kabeb's Entertainment, as you can see the venue a Kara launch. So only date on that date. 3 September vetun hloko Ben Mayengani the president we are and the tabu yalla ayena ka account ya Ben Mayengani the president nomkomba kunwa yini scrolling fast yalla ansle. So as you can see na Ben Mayengani the president u shona swish uta kuna refill up Giyani Stadium at 3 September. Of course kama last video in questioning if you are kona na this event kun wona kulo wingo maybe the lineup is coming, right? It's fine, but so far go you should come section based on even this lenga kon should come na ku competition ikulu bashunan between Giyani refill up stadium na the road to Magayisa day, as you can see. So the question tsundzusa mhaka leyi nga humelela hi siku lera Ben Mayengani the president yi nga graduate ro for the celebration loko a Kara launch ku na event la yi ri kona ya Gagash celebration. As you can see there, I the same exact day and event leyi nga kona ya Ben Mayengani the president la aku celebrate Simple Kitchen. Aku celebrate a graduation ya Ben Mayengani ku nga 28 May. So event la yi ri kona already a yi tiveka aku ri liya ya Gagash liya yo already a yi tiva ku yi ta yi kha yi ri kona 28 and then liya Simple Kitchen yi vita afterwards mawona nyana leswi nga fika swi endleka. So na sweswi leswi nga ku endlekeni la swi tikombi na ku event leyi a yi ri tivekeni sweswi a ku ri leya Ben Mayengani the president a ku ri khale na khale kha hi tiva ku yi ta yi ri kuteni ya Giyani refill up Giyani Stadium and then boom ku heta yin'wana event after that out of nowhere ya leyi of course ya the road to Magayisa day. Se swi tikombi na ku ta yi sukeni swinene. Of course mina tanihi mina vona ku event ya le Giyani ya ha ri kona na swi tikombi na ku va ha lo wiha la maybe yi ta ya ha ri kona. Nomkomba swin'wana ku na yin'wana ya big fan ya Ben Mayengani ku nga Heavy Xivambo ni komba ku n'wi search fast and vona loko ni n'wi cheka ni vona a vekele inani picture leya and wa ku yi update khale ngo a vekela picture leya Giyani fill up stadium as you can see. Swi komba ku maybe ta ya ha ri koho wa ku yi vekela Saturday a ku ri timana ni rivera ku ri timana but yona junior leyi. So hi ta vona swona ku swi ta kha swi fambisa ku yini. Loko ri nga za subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe. Custom ta yena mi swi tiva kahle ku humelela ka tinkunas i ku humelela ka n'wina i ku humelela ka vaakelani va n'wina. Kavula na xilogelo xa hina hi ku tinkunas yi ta mi nisela mpfula ku ri hava mapapa. So lexi ni nga va tivisaka xona i ku ti-service hinkwato leti hi nga va tshembisa tona ta ha tshamisei sweswo. Ku ngo va na ku kayivela ka swin'wanyana hikwalaho ka xiyimo xexi hi nga le ka xona xa khoro.